1, 2, 3. 1, 2, 3. Siz yaxşısınız, siz yaxşısınız, siz yaxşısınız. Gelin oturalım. Manaylarınızı birlikte yaxşı manaylar kılavuzda. Hatta bugün bize özgürce saat. Gelin şu oturan ortuzlarını işleyelim. Biz demin 4 topla bölümümüz. Şu 4 topla tanışmalı. Bizim doğulmanımız masa. Uranımız sağlıkla. Bizim doğulmanımız uranımız Bol. bizim doğulmanımız namamı bizim uranımız Cebel bilgis. Bizim toplantı güç, uranımız Gücümüz elbette. Emin, bugünkü sabahtan hiç yok makalar ayıp koydum. büyük uçakın 6 kişi yok. Şimdi Cuma Bekov Bolu, Şinkayev Ariyet, Abay Hamza, Hazir Osman, Stasyon İslam Aliyev, Nurdan Asımar. Oğlaktanlar gene bular. Getirin bakar. Bugün özgürce sabah dedik. Biz bugünkü sabahın teması bu 13. laboratoriyal iş yolusu Fujinalı dinamometrde gravürü деген laboratoriyal iş işleyimiz. Ana bugünkü bize sabahlar gel. Orsun ulu okumuşlusu, onun Mikhail Vasilievичтің en yaxşı bir sitatasını aytqым келdi. Men fantaziyadan жаралган min fikirden bir tajribani жоғары bağlayın. Demek biz bugün balдар min fikirden göre biz bir tajriba жасап, özübüzdün bilimlerimizni bışıktayt ekenбиз. Endi balдар men sizlarga үй тапшырманы кайталоого викторина oyununu oynuyoruz ya. Savaktın erежесин ben ayta кетейин. Savakta мындай баалоо баракчасы берилет башында эле. Ким капитан командалар бар да, мына ушулар баалап отурабыз мындай критерийлер менен үй тапшырмага ким жакшы жооп берди ушуларга аттарын жазып, аягында баалап отурабыз өзүбүздүн топту. Түшүндүкпү? Анан ким туура жооп берсе балдар, колубузда биздин көтөргөн баракчаларыбыз менен гана көтөрүп жооп бересиз. Мен топторду кантип баалайм? Ар бир суроого бирден жооп берип активдөө катышкан топторго мына могу биз билебиз 100 граммдан bir жүк берип турат. Ушул жүктөрдү силер алганга аракет кыласыздар, ар бир туура жооп бул 100 граммдан болот. Анан аягында ушуну эсептейбиз. Анан ошондой эле азыр 10 суроо ачылат үй тапшырмада. Ошол 10 суроо ачылганда, жооптордун баш тамгаларынан биз аягында бир сөздү айтып чыгышыбыз керек, алып чыгышыбыз керек. Ошого ким көңүлүн кууп коюп отурат экен, азыр көрөлү. Ойнойду, анан аягында кайсы сөз чыгат экенин көрөлү. Келди, андан эсе үй тапшырманы кайталоо, биз оюнубузду баштадык. Kim birinci ötörde? Yani bir sırtı kasipke ulan meselin tonamasının özgörüşü deformasyon yapar. basalı. Newton'un birinci zakonu, inersiyanın zakonu deformasyon. Vakıfta bölümdüğü bonus bir ödede. Üçüncü soru. Acil tutuyor birinci. Kafayı bir forma bölümü elim olan materyal abi neresi var? İlk soru ödede. Bonus bir ödede. Şunun ayağında böyle olan ve kayısı kança dolu bok geliyor. Kayısını açalım.
Gel keyingiga kıçırada. Datay. Keyingiga götürüp Aydın durun. Aydana. Masa di Bandavate. Demek dur hakene bir 100 gramdan 105 gram aldı. Şu ayakla kaça? Kanı tepeye tutayım. Altıncı kilo. Orada tujude patawat dedi. Kana? Kuragene. Bin kilo göre. Kadang bulan kamu cara ini cine, apa tarafnya? Siapa tuh? Oh, yang mana? Kanan. Ini apa ini? Direkt sayısından almadı. Sen önce ne panik al? Ne diyor diye konuşuyor. Oşun da baba kurulu oku bana göbeğin hareket yapmışlar. Ciğerin ortasında diyor diye yaptın. Yeniden başladı. Ciğer de getirdiğinde o iddia soruyor ki ne? İyi Alina. Harazadeki bize mesleğe kupayı vermeden akşam için Alina nasıl bir oldu? Vakitte bonus verirse de datay. Demek düşünmenin büyük şeker 1363. O sıra oldu. Çok bir sıra Abdülhalim hatta getirip çok bir adam alır. Kana şu biz bir tartışmadan kanday söz gelip çıktı. Makar. Bir tartışmadan demek kadar gördüğümüz ve dinamometrede söz gelip çıktı. Biz bugünkü saatlar götürür. Hayırdan slayt'a baksak, laboratoriyal iş savabımızın maksadı bu. Dinamometrede düzülüşü, bu projinalı dinamometreden benim kombinasyonu. Ana uşunun işte öğrentiği yönünde yürümenin, uşu dinamometrede, projinalı dinamometrede gradüzleyiz. Bu ne degan söz ekeni men azır tushuntirib beraman. Ушул жерде алтын эрежелерди биздике алалы балдар. Алтын эрежелер жол болсо лабораториялык иштөөдө нускама берилет. Жол болсо кандай эрежелерди сакташыбыз керек. Бул улантып
алтындан да кымбат. Демек убакытты туура пайдаланалы. Экинчиси, жакшыны коштойбу, жаманды таштайбы дейт. Демек жакшы ишке умтулалы. Үчүнчү, бул жетки өлчөп биргесере, ар бир ишти так аткаралы деген сөз. Анан сүйлөгөндө сүйлөсөң, укканды да үйрөнөт. Бул чынчотур бири-бирибиздин оюбузду сыйлайлы пикирибизди. Андан кийин ийри отуруп жүз кеңешели. Биз топтордо иштеп жаткандан кийин бир бүтүнгө келишибиз керек. Мээрлөө деген эме. Биз буга чейин турмушубузда балдар настройка алыш керек бир нерсени, же болбосо регулировка деген сөздөрдү уктук беле жашоо турмушта. Кандай түшүнөт ошо настройка же болбосо регулировка дегенде? Мисалы телефонуңузду эң акылат настройка деген бул өзүбүзгө керектүү нерселерди аркандайды. Өзүбүзгө керектүүлөрдү оңдоп tutуу. Өзүбүздү оякташты оңдоп түзөп алабыз. Мүмкүн үндү настройкалап алышы мүмкүн. Же болбосо телефонуңуздун экранын, демек мына, демек балдар градирлөө деген сөз дагы ушул биз колдонуп жүргөн настройка же болбосо жанагындай бир нерсени тууралап алыш керек. Же болбосо бул латындын градировка деген сөзүнөн алынып бизче кадам, баскыч, даража дегенди билдирет. Негизинен балдар бул сөз, бул термин градировка деген сөз балдар бул метрология деген илимде колдонулат. Метрология деген мен айтып атпайсызбы, метр деген, метро деген өлчөйм деп. Бул балдар кандайдыр бир өлчөө жөнүндөгү өзүнчө билим бар, бир нерселерди өлчөш керек дегенчи. Мына ошол сөздөн алынган экенде, демек биз бүгүн эмне кылабыз? Ушул өлчөөчү куралдын бетинде, мына өлчөөчү куралдын бетинде шкалалар турбайбы? Мына ушул шкалалардын ар биринде кадамдар, мына мынтип турбайбы? Көрдүңүзбү? Ар бирине мисалы 1 ньютон, 2 ньютон деп. Мына ушуну биз эмне лабораториялык жол менен биз ушул динамометрдин, пружинал динамометрдин градирлейбиз. Демек шкалаларды эми кандай кылышыбыз керек? Мен лабораториялык столго өтөйт, силер ошол жакта карагыла. Демек бүгүнкү лабораториялык иште биз кандай кылабыз? Мен силерге үйдө бир сыра окуп келгиле, деттериңерге жазып келгиле дедим эле, максатын, эмне куралдар менен иштейт экенибизди. Кана балдар, бүгүнкү лабораториялык иште биз кандай кадамдарды жасашыбыз керек? Ким окуп келди? Dinamometrдин бетине аркаларды чаптап алышыбыз керек дейт. Ооба ушундай кадамга бассак дагы бүгүнкү лабораториялык ишке кандай приборлорду пайдаланабыз? Штатив. Бирден көрүп айталы. Аттан штатив. Кана көрсөң штатив кайсы? Штатив. Жүктөр. Сызгыч. Динамометр жанагы эмеди пайдаланып демек жакшылап көрсөтөбүзсүң. Штатив, мына биздин бүгүнкү лабораториялык иште штатив дейт, жүктөр, мына жүктөр, динамометр, ручка, анан сызгыч дейт, мына ушуларды колдонот экенбиз. Демек андан кийин адвент айттык тура эле динамометрдин бетин ак кагаз менен чаптап алышыбыз керек деди. Бул биринчи кадам. Экинчи кадам Байел. Ой, Нурек айта ой. Динамометрди штативге бекитип алалы дейт. Бул экинчи кадам экен. Мына мен бекитип атам. Андан кийинки кадам. Бул биринчи кадам аппарат менен жаптык. Экинчиси Нурек айтты. Штативди бекиттик дедик. Андан кийин кадам эмне болот экен? Пружинанын өзүн чекитин белгилеп алабыз. Пружинанын турган чекитин белгилеп алабыз. Эмне деп белгилейбиз ушуну? Нөл деп белгилейбиз. Андан кийин 100 грамм жүк билебиз, анан ошону 1 ньютон деп белгилейбиз. Балдар, 100 грамм жүккө 1 ньютон күч аракет этерин эсептен чыгарганбыз, кандай эле? Кантип чыгарды белек? Bir жүк десек, 1 ньютон 100 грамм болот. Ушинтип эмне кылат экенбиз? Катар менен жүктөрдү илип жетелик керек. Анан ошентип белгилеп алып, андан кийинки кадам эмне кылат экен? Ушинтип ар бир жүктү илип алдык, белгиледик, анан эмне кылат экен? Жок, ага чейин. Сызгычтын
5 kıl sızılmaz adres. Her birinin ortasını 10 bölükle bölüyoruz. Her birinin belgileyip anan uşunu sızgıçtığın jardamı menen 10 bölükü bölü alalım. Ошонун ортосу 0,11 ньютон болот экен. Эми келгиле балдар, эми ушуну азыр топтор өзүңөр иштеп, ар бириңер бирден барак менен иштейсиңер. Келгиле. Демек мен жанагыны алып коёюн, ушуйда кызыктуу иштелер. Sizden ilk koyayılan buna ufaylar farklılar. Ne kuşatıp vermeli, sizden de kaynayısını. Gelin işte Балдарына мол жақты да қарап тұрсың ғой, лабораториялық ішті атқарылған қадамдар азық сен ұрын айтысына ғана мен бұл жаққа жазып қойдым. Егер ұмытып қалсаңар, бірінің артынан бірін қандай қылып жазаш керек екенін мен бұл жаққа жазып қойдым. Бұл жақты да қарап тұруға. Düşünmemen olsun var mı? Var gelin. Sınıfta ulaşayım bana. Böyle balık değil mi? Dizgiden var. Andan gelmedi. Motorluk kayanlarında koyma. Belgilengen çekikte narası kız benim barabarlığım bölüsü bölüyor. Buna moğuz yapayım da bakın bunda yok. 10 bölüsü bölü çıkaz kayan.
Laboratuvarda işte hava kardeşler. Biz hazır ikinci kriterine giriyoruz. Bağlı'da bazar. Bağlı'da ikinci kriterine laboratuvarda işte tag atkardı. Kimdir tag atkarsa oşol жерде атын жазып баасын коесуңар. Эми келе балдар. Бардыгыбыз иштеп окшойт, бардыгыбыз иштебиз, жакшы түшүндү окшойт. Келгиле бүгүнкү лабораториялык ишке корутунду жоксо жыйынтык кылалы, же болбосо биздин сабагыбыздын рефлексиясы ушул болот да. Силер бүгүнкү сабактан эмнени алдыңар, эмнени түшүндүңөр, же болбосо бүгүнкү лабораториялык ишти жасоодо бир максат болобуз да. Ошол максатыбызга жеттикпи? Келгиле корутунду жыйынтык ким айтат? Кана Азет. Dinamometr менен иштегенди үйрөндүк дейт. Кошулабыз бир жыйынтык динамометр менен иштегенди үйрөндүк. Экинчи максат гравирлөө эмес деле мына ошону үйрөндүк. Өзү мындай айтканда шкала жасап максатын ойлоп кошулабыз баары. Андан кийин дагы авто штатик менен штатикке динамометрди бекитип алып иштегенди үйрөндүк. Жүктөргөнчү дагы кайталанат. Кана бакса, дагы эмне үйрөндүк бүгүн? Мен айтам. Кантип туура өлчөмүн кана. Бул үйлөнгөн эмне мыйнак динамометр жок болсо деле өлчөгөнүн себеби эмне үчүн кантип билдик? 100 грамм. Балайына эң эски ушул да 100 грамм 1 ньютон болорун билдик да. 100 аракет билдик. Эми келгиле балдар. Демек силер айткан жыйынтыктар азыр айтпадым, ушуларды мен жазып коюм. Dinamometr куралы менен үйрөндүк. Экинчиси массасы 100 грамм болгон жүккө таасир эткен ордук үчүн формула менен эсептегенде да 1 ньютон болорун билчүбүз, дайыма эсеп чыгып. Анан ошону эмне ким айтты бизге? Далил айтып берди. Андан кийин гравирлөө деген сөздүн маанисин түшүндүкпү балдар? Бул эмне деген сөз? Анан ким айтып койду? Айтчылар барбы? Баскыч эмелердин диагнозаларын белгилөөгө. Ай бир өлчөкчү куралдын бетинде болот экен. Метрология деген өзүнчө илим бар экен ошондо. Кана балдар ушундай шкалаларда кайсы куралдарда бар? Сызгычтар. Метрда. Градусникте бар, таразаларда да бар да. Андан кийин кушиналуу динамометрди гравирледикти. Ошентип анан балдар силердин жасаган шкалаңар менен ушул шкала дал келбейби мондайбы? Бираз кайгачылыктар кетти, бирок негизинен кыла алышат. Анан балдар массасы белгисиз нерсенин массасы тапканга болот бекен. Кантип табасыңар? Мына бул бетине жабылып турат. Анан мунун массасы канча экенин кантип билесиңер? Мисалы, любой башка бир жүктү илип көрсөк, мисалы. Мына силер бүтүп жасап койдуңар да бетиндечи, анан мен муну илдим. Муну айтып көрөчү, канча грамм болот бул жолу массасы? 1 ньютон. 1 ньютон. Демек силер балдар 1 ньютон 100 грамм жүккө аракет этерин билдиңер, 1 ньютонду белгилегенсиңер, демек мына бул пенал 100 грамм экен, жоксо 1 ньютон күч аракет этет деп. Келгиле балдар, баалоо өтө ар бир баалоо критерийлери менен калган берген менен силерге келгиле бизден туруп айта калат. Кайсы топ өзүн баалап өттү? Мына могул
кітаптарын жазып, ана бала іздегенде Tavsiyeler yaxshi javob bergan Qazibekova Daftarin Gençlik Laboratoriya ishida haqida Doktorbekova Mahorat Qazibekova Daftarin Kunbekova Gençlik bo'ldi. Laboratoriya ishning yig'ilishini aytib berdi. Doktorbekova Mahorat Qazibekova Daftarin aytib berdi. Altın derece boyunca işledi. Doktorbekova Mahorat Qazibekova Daftarin Kunbekova Gençlik Sabahta tartışmalar yok. Gençlik Aziz tartib buzbay o'tiribdi. Sabahta o'qishmay tinch o'tirgan o'quvchi bo'ldi. Ba'zilar aytishdi, ana qanday bolalarni sizga to'rtta o'rgatsa, sen o'zing qancha degan barding Barıska 5 kişi bağırım geldi. Koydum ne iyi anahtar engel oturanlar engel. Alina Aksan, Asema Adil Kuşlar'ın söyledi. Laboratuvarya işlem olsa Aksan, Adil Asema. Laboratuvarya işlem olsa Aksan ve Adil söyledi. Altı dereceleri boyunca çok iyi Alina ve Aksan. Sabahtalar Kuşlar'ın Alina ve Asema. Sabahtalar Kuşlar'ın Alina çok verdi. Demek bunlar birbirine kadar 3, 4, 5 degan balalarda bo'ladi, 2 bo'ladi bu yerda. Bardi matin 5 qo'yatganingizga, Uy topshirmalarida yaxshi javob berganlar Bayel Murat laboratoriya ishini laboratoriya ishini jilgisini yaxshi aytib bergan Jilgiz altın derece boyunca aytib bergan Elina sabaqda tartib bozgan Bayel Murat sabaqdan o'chiqmay eletdan ko'rsatgan. Elina bardi matin 5 qo'ydim seni, ini adamlar nega azoyib Aytgan yaxshi javob berdi tartibmani. Emirman altın dereceleri boyunca işte Ali Sağlıkta saydık bundan nasıl çocuk? Ali Bundan çok. O çok ayettin çok söylediği gibi oldu. Ayettin çok söyledi. Şimdi özüm orada bağlılıklarında bir vakit de koyacaksın. Ya iyi, kaçak kaçtan bahsediyorsun toplu. Ya. 3 degan bala tartibli davlatda o'shaning uchun bilodda ko'rdi. Ankesi men da o'zimni muallimim balosi bor da, bultib ichmaydim, passivni ishladi. Bitdik, demak bolalar. Endi bolalar, men jana saatning boshida Adil Tura Jo'qo, 100 gramdan yuk bertiram degan bo'lsin. Bu 100 gram 1 newton bo'lganini bildik. Endi hozir doktor qancha newtondan yuk olganini yo'ldoshlar bugun qancha kuch to'plaganini aytib qo'ysin. Avvaliy Bizim komanda massa komandası 5 gram 500 gram 5 Newton oldu. 5 newton kuchga ega bo'ldi. Kuch komandasi 7 Newton 700 gram. 7 newton kuchga ega bo'ldi. Sizlarchi? Dinamik komandası 8 Newton güç oldu. 8 newton kuchga ega bo'ldi. komandasi Demek bugungi eng aktiv ishlagan bu dinamometr jana taraza komandalari 8 newton kuchga ega bo'ldi. Azamatlar o'tirib. Endi odam shunday degan savol YouTube'da sizlar laboratoriyada ishlab kelgan. YouTube'da yozib mana defterni cho'zib berdilar. Men da tekshirib turib, ana menga jurnalga borib. Endi odam bitta men tushuntirib Nega tashab 29-paragraf o'qib, ana botar. Men bu o'yinning sulqasini menga berib, gruppaga jo'nab shuni degan botar. Sen o'ylab turib
mağara yapmasam ben önüme düşüp kalır der de nasıl görmedim. Yine çok belirli dönünce nasıl olsa. Bu kadar bundan içine bir başka şeyler oynuyoruz. Yazı dağıttım ya biraz düşündürme hep böyle bu. Bakın sana buklaçı. Biz bu doktorun altını verip koyduk kadar güç ana dinamometre. Taraza ana massa dedi. Şu 4 düşünüktü kalbi paylaştıralarız biz. Evet, teraza men massa deyin. Biri bunu oynadı mı? Niçin biz? Ankenin massanın olsa teraza men biz. İyi, massanın taraza menün çöyüz. Ha, güç bilen dinamometre çe. Niçin? İyi, dinamometre. Yusuf, bir güçtek olsa bir İyi, bakın bu ben bildiğimden Viktorina'dağı uşunday boğutlar mı? Uşunday oynuyorsunlar. Bilmezsiniz bakın. Buna karasana dedim, bunu video kaçtıksınız. Bakın buna modeli hepsi tanıdıklar. Karasana şuna kaysını dal geldiremiz. Bu üç. Buna moğlayaktan güçlü. Güçlü alıp gelip ve gönlünden bakıyoruz. İyi. Buna bakar buna. Misali monit etken. Gördünüz? Jolbosa mo jerde qaysi kural turadi? Mo. Bu çanda. Buna bakar misal mo dinamometr bolsa güçlü. Buna bu жаққа алып келіп ушинтип дал келтиресиңер. Сен жолдо бул жерде балдар айтып атпай, чоңдуктар, куралдар жана биздиктер. Муну үйдөн иштеп туруп мага жөнөтүп коюп, иштеп артын өзү сурайт. Иштесеңер ссылкага кирип тургуч, жана мага өзү түшүп калат жооптор, Анан мен ошол боюнча 2 саатта бааларды айтам. Демек ушун менен саат 7 үй тапшырманы жазып алдым. Ссылканы болсо мен группага жөнөтөм. Түшүндүкпү? Беттерler чогулткан. Yumsal jatkılıp, sağlıkla partiştirgenlerge rahmat. Demek, жақсы барыла. Eski saatte жолукканга чейин.